Rangkat kinong elam snong baper kumju kiseng malang bat kikun sama jong katan mo bat na West Khasi Hills District hi barok kawai mentagasi kawai kasur batang kawai kecingmut kilayang teli melon bat menpau bagi ajing kersan kabapura yak environmental public hearing balapan long hasdat dekar kum kajing menjorlang bat sedang no yak kajing ti doyong kebakat kum kane kaya lengba kajuk start sayan kaba mentah yakane garukum ti doyong kabangi ongru ka scientific mining kadai na kabantak kapendang syalang coal block kaban pentrai da uba shining star kardo saw kumutrai jong katek project yakane gajing pensngapaj ba kadai kabala penlong da ka Meghalaya State Pollution Control Board bad yakane gajing alang lapenya da uba MA Chalam additional DC ka West Khasi Hill harengkat kajing edon lang u Dr. GH Charmang MFS member secretary MSPCB uba YF lalu Environment Engineer Meghalaya State Pollution Control Board uba SM Environmental Engineer MSPCB bat kiwai kipaj ba jong kathan mau kilawan mansakilang hakategasngi rengkat kijing tho kibapen bagi ajing kersan bapura ya katega jing pensngopaj ba kenang mani osdang biang ya kamti doyong kepala syakhang menta lakum basipau senam kenti haka National Green Tribunal NGT kiba ajing keren haka tegasngi kidon tangkat arngut bat kidai tang kiba kersan ti doyong katba kiba persa ki klemdon satya kita kiba ajing keren ki kentup yuba HN dengan Marius Pueng Eslangren Orius Tongni Ulysses Rentong Westerbos dengan M Maulot Gabriel Solang M Nongbri S dengan Bat U Anthony Umyong Iwan hendak kita mensentuh pihak, mensentuh koridor, pengkerjaan ni kenika public hearing ke environmental, nama apa? Karena kamu bawa banyak layar sini, dapat iba nong jong negara sasik. Bat mentang ngawan hangi, kum uway nong siyang bat ru nakasur jeng kipaj ba, kiba iya mapo kenika area, ba ngipet pau kecil dokumen. Ya gani ka public hearing ka balapan baik da ka environment kasing kan don kanu kajing persya ya ki project ini ki development kawan da kajing syai halor kaang badro ni kedu bakani ka project kan dei banlong ka kapitalis banyo jing mentoy simen nrei kare banlong salonsa baki try jaka ki try shnong ki sama jong kadong kathain ki dio bentalang hakikam kijam kersan met bat mensir ngajing jing persang bagajing temu jong pi bat ngakremen scam bagane kan urlong bat kan onlong lo bat ngada kapat li gupsar badon burom jengi bat government badon burom jengi ba sobha bangi da kapat ba sobha pen kuloy ya deni lama ke jing than jong pai ba jengi kalong sebab pala lama ngundon do we pat jengi te tàu duyong mau sun menumala mau siap kanong stoin West Khasi Hill kila ai ya gane ka cingkersan kabapura habang apet mene ya kine ki slogan hangne ba bila tho piong ba ka cingti duyong kawan ra ya sibun ki cingmuntoy ya ka area jungi ya ka thain buro gowe kempek kajingti doyong kawan ra ya kata ke income generation kaba ai kajing kersan yang ni hakilang bar khai nganama abanjer kerteng hne rengong ipi ngapen pi ngapen sisa pi ba kajingti doyong kawan ra ya ka income ya nga ya ki bar khai ki badan ba ka jelajong ka Meghalaya sukmen abang awan hangne abang ayos nyau ya kata kajingit nanti jong sar shining kadau saw hakajing ka adum kajongi kamai kaji hakadong kathai kajongi ya kajing mat nanti kajong pi bakil apoy hado kane kalenti ban penlong ya kane ka environmental hearing mentah haba asorkar kala aila banti duyong lengba kata ka scientific mining kaba yada tak ya ka may marang